Komandanti više ukrajinskih jedinica koje učestvuju u borbama za Bahmut traže od vojnog vrha u Kijevu da im se obezbedi sigurni koridor za izvlačenje iz tog grada. Prema zasad nepotvrđenim informacijama, traže i da se operaciji povlačenja obezbedi potrebna artiljerijska podrška. Navodno, na napuštanju Bahmuta insistiraju pripadnici 53. i 93. mehanizovane brigade i 3. operativne brigade Nacionalne garde Ukrajine, uz obrazloženje da će u suprotnom za koji dan biti opkoljene. Strah od opkoljavanja je sasvim realan. Jevgenij Prigožin, osnivač ruske borbene formacije Wagner, koja nosi glavni teret borbi za Bahmut, objavio je da njegovi borci već kontrolišu 80% Bahmuta. Ako poluopkoljeni Ukrajinci ne dobiju zeleno svetlo iz Kijeva, moguće je da će samo inicijativno napustiti položaje, rekao je Prigožin. Savjetnik predsjednika Donjetske republike Igor Kimakovski upravo je izjavio da je ukrajinska vojska počela da se masovno predaje oko Avdeevke. Nije precizirao šta podrazumeva pod masovno i da li to znači da je Avdeevka, za koju se borbe vode već godinu dana, pred kapitulacijom. Taj manji grad je veliko ukrajinsko utvrđenje, a Rusi su uspeli da ga manje opkole nego Bahmut. Međutim, prilično su ga odsekli od puteva za snabdevanje, pa to može biti glavni razlog masovnog bacanja oružja. Situacija sa Avdeevkom i Bahmutom dodatno će ohrabriti i naoružati argumentima američke analitičare koji, poput bivšeg analitičara CIA Raymonda McGoverna, upozoravaju. Nespremnost Sjedinjenih država da priznaju realno stanje stvari u Ukrajini mogla bi da dovede do neuspeha planova Vašingtona usmerenih prema Rusiji. McGovern već upozorava svoje. Dalje eskalacija u Ukrajini neće dovesti do naše pobede, ali bi mogla da izazove nuklearni rat. Nedavno curenje dokumenata Pentagona koji opisuju stanje ukrajinskih trupa i planove Vašingtona i NATO da ih ojačaju, ukazuje na laži generala Marka Milija i sekretara za odbranu Lloyda Austina o sposobnostima oružanih snaga Ukrajine. Netačna procena ukrajinske situacije može se okrenuti protiv samih SAD-a. McGovern otvoreno ukazuje da ruska vojska na bojnom polju u roku od mesec dana može zauzeti pozicije koji će primorati kijevske vlasti i njihove zapadne saveznike na pregovore.